Meda on brand hin ben monthly India report ki paklangpon alongsi labangso ang thek lardak pen peklangpon lo. Labangso report ki paklangpon atengke lakh Phlikep ra Throksi ra surikrep hora Phlikep WhatsApp account angbong pen lakh rate Throksi suri Phlikep ra Throksi pharo ke thong WhatsApp account sa bangke lam hoy ave pin pensi kang hapon puta paklangpon. Labangso ang thek ki paklangpon lagi company hin pen IT rules of 2021 arona tengpen pachiton dun si paklangpon padulo. Labang so ang thegalong kumabang pubang pia puthaksi ahok hepu alam hoy ki pabon a details mencheng lok company hinpen kopi ko sona sai si kedeng pon maanta paklangpon edlo. Tapuson si company hinpen labang so WhatsApp messaging platform along me hinunu kang ton kang thilapen ahok hia birta pachatak thapatuma phan kopi ko sona kang sai ke padoma ang textame paklangpon lo. WhatsApp spokesperson ahin pen kithan pon ke WhatsApp hello keduan end-to-end encrypted messaging services angbong pen kang ton kang thi kapawede jia phan kabor ipon applications lo. Company hin pen WhatsApp kirima tuma phan kirai kom jia phan pura jasmet pen artificial intelligence state of the art technology data scientist la pen experts atuma phan si kilang chari pon jia phan RDP pon lo. Pinpur dam sinang pirthi angkang ki doana denang bong India den hello WhatsApp kirima phai ki ong nailo aning wang si phan kep an ki bat pon napuson si kedamtang apor hoda bangke labang soa messaging service pensi ahok hia birta me hinunu abirta kapachatak an parta dihina phamalong kachingnang dona son sudame thek pon long lo. National Desk Report Karbianglong Live.